whaafeilo I atu I lau whaafonganga le nei tae au si mai lau whaafonga o tala wala Radio Samoa. O le pō le asoluru le ana Maliu ai se tasi o pasese taunuu mai I Samoa ma awina sa o atu loa I le whale mai miro mua ai le o le nofuanga whaanofo I sea. O le tamau o Maliu fast fululua tausanga I whaapeana taunuu ti ngā ina I malai waalele whaavao malo I au kilani. Ma o le ana awina sa o atu ai miro mua ma ua se fulu tolu aso o taofia ai. Whaamaoninga mai le ofisa o leo o lea tamana Maliu ai lava le maota ngase ai ele I awi nātu I le whaletali malo na tu e whaanofo e se ai mo le lua vai aso. I tala le Herald o le Maliu o lea tamai mafua mai I lona ngase ai ele o le Koviti. Ma o lea fo isa faia lona siaki le Koviti ma sa waia negative ua faia neiso e suenga I le tino Maliu o lea tamaa. Ua toe Faaauau mo le isi vai aso le taofia pea le tumau o le feoaiga saoloto a Niu Sila ma le stete o Victoria I Ausetalia. O le itulai valu ana po le ana whaapeo le ato e saoloto ai whai ngā malanga vaalele o atu ma taunuu mai Victoria peitai ua saule whai unga le malo e le ai. Ai o le tala fia mo kiwis o lo poloka I melepone o le aso lua o le vai aso fou le o le matai whai ngā malanga whaapitoa e toe au mai ai. Ai se vai ngai cases I lea se tete o Ausetalia e whai si cases ta ua mai le aso lulu. E se mai lea, o le aso fo I ana nafi reportia mai ei wa whaamaonia umasiaki o le Koviti o le ulungali I mai Victoria, lea oi Queenslandi, whaapea na uia New South Wales. O le tele o no whanga nā sia e lea ulungali I wa wala au mai ei ma le vaenga o le soifua maloloi na Niu Sila. I pasese whaato atau nu mai whanua, e siaki pe sa iai I no whanga o ta ua mai, nā whea e cases whaamaonia I New South Wales po o Queenslandi. Ma a whai o lea na iai, wala au le Healthline, faia lo siaki ma whaanofo e sea I le whalese ia maua mai e negative le whaaiunga. O I lātou fo I o loo toe fia fo I mai I Niu Sila a o lea sai no fuanga nei ua whailo mai, e le ma whaiona whai malanga mai tutono o le se fulu whaaso. O le whaiunga le malo ua whailo mai, o le ato ilo I le asolulo o le vai aso a sau. Ua Maliu le tagata Ausetalia lona lua I le mai ati ngā ina I poto I toto fe soota I male tui o le Koviti, le tu ainga AstraZeneca. O le whaamaoninga le ana tuina mai le vaenga o lo wa aia le whaaso o ino tui Ausetalia, Therapeutic Goods Administration. O le tagata lona lua wa Maliu, o le tina e 5 tausanga le matua mai New South Wales. I whaamaoninga ma le pūlenga o le tina wa umalona soifua le toatasi o le toofā, na ripotiane le maualalo le toto ai mai se poto I toto, I totono le vai aso walu. O ni aunga ti ngā ina ai mai se le mau o poto I toto I le whai ai, se I tulou. O le tuile nei o le AstraZeneca, o lo whaatanga mo tagata Ausetalia e lunga to le 5 tausanga le mātutua. E o mai le taimi nei wa tolu 5 tagata Ausetalia whaamaonia ua a fia I aunga e tasi le ana mawai le ua Maliu I le mai a whai o tui o le AstraZeneca, se 5 o lo tau fia I le whale mai, to a tasi o lo ti ngaina, to a lua wa Maliu, a o leisi vaenga I le o whaamaonia. A tu mai ia Niu Sila, e leisa isi wa whaamaonia le a fio le toto pe wa whaamaonia fo I wa Maliu fe so ta I ma le tui o lo whaongaina, le tu ainga Pfizer. Ua talo sanga fo mai le lautelo le atunuu whaapea I maisi fo mai, e so ia le faasalalau o tala sese, faatatau I le tui o le Koviti. E ui le telo faalau I lo o faamala malama I le toa tele I le au ngā o le tui, ma le tu ai ngā vai la au o fao ngā I Niu Sila, Pfizer BioNTech, ua tele le taimi ma le malolosi o fo mai e tali e fesilia le toa tele o faaseseina, ma fefefe I tala salalau. O le fesili ta a tele lava o lo iai, bea a fia ai I nisi faamai. A o au ngani mai ai so o se tasi o lo o na ia tangata e aua le whaia le tui, o lo o filo ai fo I manisi o fo mai. Tala le News Hub, ua sa wele talo sanga e mo o mia le ngā luloi whaatasi o fo mai I lalo le sini au tu e puipuia le atunu o mai le Koviti. E o lava fo I le longo tala I isi atunu o lo o a fia I le tui o wha manatu ai ma le whaatono o le kolisi o fo mai I Niu Sila, Dr. Brian Betty e mo o mia le malama I le ese sengo vai la au o lo o wha o ngā ina e atunu o taitasi. Whai watu I tala mai saina, ua Lavea Saina I le siama le ana Maliu ai le whaitau wafe o tangata initia. O le siama fo wa tā ua le Delta wa pepesi nei I totono le taulanga o Guangzhou. O le asolua tasi o le masina tā aluai na mawai le ulu I case, whaapeo se tina 5 tausanga le matua, ma I le lata I le tolu vai aso muli, o le ua savali atu I le selau wonos full cases whaamaonia, o le ua whaamalosia tapu matu la fono fo I totono a saina.
E o lava fo'i I pasese taunuu atu mai isi atunuu. O le vavenga I oia saina mana so e wai ai e tusa ma ripoti wa tuina mai. O lea ua tele ina uma ona siaki le 10 ma le 5 miliona tagata I le vao le aso sa ma le aso lua. Ma o loo tele ina whaonga le faaauau tu lou ai le o le tuianga I tutonu le isu. Tala fo ma isaina e sili atu siaki whaonga I le faaauau ma o se tali tonunga o loo te ena e tagata so e fafo mai o saina. O le isi tu ua langa nei Guangzhou ma le vave sosolo le Delta, ua fesilingia le vaila au ngā osi a saina o lo whaonga ina mō tui. E luai tu ai ngā tui a saina ua mai a whaamaonia le whaala putupotonga le soifua malolo ina lalonlangi. Peita ai, ua fesilingia e atu nu o lo maululunga whai numero tangata whaamaonia le Koviti, e ui ua mai a faia tui, ma o le mea lawa fo'i leo o lo tupu I Guangzhou. Telefonala Radio Samoa mole nei fo'i tai au.